Acara ini disponsori oleh Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bangli mewali ngelimbahkan pos pemungutan retribusi ring margi penelokan nuju Kedisan ngawit bulan September sane jakirau. Pemungutan retribusi ring pos pungut pacang kekawitin dawag galah semang. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli Iwayan Sugiarte Mawasang tani mangken pemungutan retribusi wisata ring Kintamani sampun kemargiang ring lelima pos pungut inggih punika Bayung Gede Sekardadi ring ajeng Museum Gunung Api sekan sahetunon tani kekawiten dawek galah 6 semeng kantos 6 sandi rencananya ngawit tanggal 1 September sani jagirau pemerintah taler pacang laksanayang pemungutan retribusi ring margi penelokan Kedisan antuk nyagayang malih pos sane sampun wenten ring gena irike puniki kemargiang antuk nincapang pendapatan daerah sani rau saking retribusi wisata nanging membinayang sareng oleh 5 pos pungut sani memargi ring rauhe mangkin pemungutan retribusi ring pos penelokan Kedisan terencana yang pacang kekawitin dawak gala kali semeng kantos 5 semeng pos inucap pacang keulengang majeng wisatawan sani rau ke Kintamani nepet gala semeng selami puniki ake pisan pengerau wisatawan ke Kintamani ring gala semeng Silitunggil tutujon yane antuk pendakian Gunung Batur anutin gater sani keterima wilangan wisatawan sani rau ke Kintamani ring gala semeng langkungan satak diri araina asapunika taler indik tarif retribusi sani kekeniang majeng wisatawan sani rau ke Kintamani kebinayang dados mekatasoro majeng WNA dewasa sekatali rupiah WNA anak 3 dasatali rupiah raris WNI dewasa kali dasatali rupiah WNI anak-anak wanta 15 tali rupiah WNI lokal Bali keni dasa tali rupiah, raris WNI lokal anak keni 5 tali rupiah. Dayi Suarina Bali Pos nguningayang.